BAWE kire kibindi kia biere kia wathani BAWE Njuki ni atarite uria ARACUAGA agitikia mubunge wa EKURU KAUNTINE na kiama kia UDA BEATRICE KATHOMI na uria ARACUAGA agitikia speaker Endeaga Samuel Muthini Karangi kagitenio kau Njuki ni abutite Aminista BATHATU baria barari ku kibindi kia mbere baria ni Abraham Kirema Maruta, Sheila Mwende Kiganka na Jasper Mutegi Nkanya. Samugaishma na ripoti hiji. Kuringana na watho bwegie thirikari cia makaunti kana County Government Act namba 17 ya mwaka wa 2012 ara gavana abatiri kwariria MCA ndeni ya gikaro kiao kia mbere nyuma ya wakira kithurano. Akiariria MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi emunthi, Njuki natangachite kuorota mawaziri bana baimbia baraba kwirigirwo guchunkunwa ni MCA babambere bambiria wira. Ura araruagira giti kia mubunge wa EKURU BEATRICE KATHOMI kinywa na orotetwe ministry ya roje na maramato thiurukirite nwe ura arari MCA wa kuorotwa na ura NKURUKI araruagira giti kia speaker wa gikaro giki Muthini Karangi na orotetwe gitini kia uruti wira bwa thirikari na unyagia bwa mainya giti kira mbereni kirari na Abraham Kirema Maruta. Finance and economic planning, I nominate Lawrence Ireri Rueria to be the head, the executive committee member in finance and economic planning. The Department of Youth, Sports, Culture and Tourism, I nominate Maureen Nyambura Kariuki. Mawaziri bangi barababutito wira Jasper Mutegi Nkanya ora arari waziri wa biashara na iwanda na Sheila Mwende Kiganka ora ararugamirite kithomo mbeu mbithi na untuire. Enjoy Njagi Kaithungu akathi mbere na ministry wa ira arari neo ya urimi na ndithia noe Daktari Ndura Kugishuhia kinyawe athi mbere na ministry ya ugima, ministry ya minda barabara na withirania bogoti ya nenkerwa Julius Gitikijiru ya kithomo neo ya nenkerwa Dorothy Egoki noe munini wa governor Nyagaderebia Muisraeli apewa ministry ya biashara na warabwa kiindi na kompyuta kana ICT. Njuki na uritie MCA baba batigachoke uchunku na Minista baba bake batene akibauragia bathingatire watho bwa speaker wa bunge wa tene Justin Muturi bura augire mawaziri mambere ma Rais Uhuru Kenyatta matabatiri guchunkunwa gipindini giake kia bieri. It is therefore my desire that with a view to continue offering government services to the people of Tharaka Nithi and our electorates, this house will therefore find it fit to accept the following CCM who I have reappointed under the current regime and also served in the first term as governor. Njuki NKURUKI na nenkanirite marieto mabaraba orotetwe iteni mwanya mwanya bia bunge no murengoni wa Kenya Kwanza ara MCA wa wadi ya Magumoni Justin Kithinji Nderi kana Savea orotetwe ta mutongoria wa baraba ingi munini wake ari MCA wa wadi ya Chakariga Joseph Kinywaka na ZM Mugaigi Ndoni ari Jones Kenegeni Gakuota wa Mwembe munini wake ari MCA wa Koroto wa Njakaruku na kiribondi ya urutiwera ya thirikari barugamirwo ni MCA wa wadi ya Mitheru Nebat Ntwiga Kinuthia na wa Mariani Anita Karimi Mbae. NKURUKI Njuki na pete MCA baba wirane bakubaejaga wakira umwe shiringi milioni 15 wakira mwanka cha kuthithia mbere wa Dichiago. 10 million going directly to the roads department because that is the need that is visible in the wards. And in respective wards we also will put an additional 5 million which is dedicated in our education sector. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.